Nĩ ciumia nini kuma rĩrĩa Grace Adhiambo kuma itura rĩa Kisii Kamukunji kaunti ya Nairobi ekire mathiko ma mwana wake Brian Omondi wa miaka 14 ukirikana oragirwo ni Master Wanjala agĩkuruhanio na ikuũ cia ciana 13 akiuga ndaracakaya gĩkuũ kĩa mwana wake na thayũ kuma rĩrĩa mũkĩrire riboti ya kũũra kwa Wanjala arĩ ceceni-inĩ ya borithi ya Jogoo Road. Tuko na uoga zaidi mbali na sisi wenyewe, hata kwa wazazi wengine kama sisi. Juu kama mimi nimepoteza mtoto, siwezi taka mwingine pia poteze kama mimi. Siwezi taka mwingine pia apoteze mtoto kama mimi. Serikali ingetia bidii kabisa, huyo mtu at least ashikwe na haki itendeke. Hao ote noyo ina Felista Masao, nyina wa Junior Mutuko, akiuga hao yake nene ni kuona ni umwe warĩa marĩ kamuhari-inĩ ka mbere gũteithĩrĩria maabitha borithi gwethana na Wanjala, na ciana ingĩ kuma itura rĩrĩ no irathiĩ na mbere na gũthakĩra kĩharo gĩkĩ kũrĩa Wanjala arĩ kochi wa mũbira. Mtu akashikwa na akaenda hivyo tu. Hiyo ni makosa mingi sana, na sinjui mimi nitakuja kulipika aje. Mkinjua vizuri mtoto hawezi lipika. Huwezi lipwa mtoto na mtu, na hiyo ni kitu inauma sana. Mimi silali. Tuambieni tu what is not happening. Kindly. Nafikiri katika police station zote Nairobi, Jogoo Road police station iko highly guided. Na ukitoka, utoki direct umeenda kwa barabara. Kuna polisi yako kwa gate. Kuna yule watatu wako kwa obi, kuna yule wako kwa gate. Raia haujui ako karibu na wewe, ujui alikuwa anafanya kazi na nani, labda ako ndani yetu. Ithe wa Wanjala Robert Wanjala kuma kaunti ya Bungoma akiuga nake ndoi kuria mũrũwe arĩ amuria mũico kwaranĩria nake kwari mweri mũhĩtũku rĩrĩa arehete maabitha kuma rũhonge rwa DCI kaunti ya Bungoma akimonia kuria thikĩte mĩĩrĩ ya ciana iria arĩkĩtie kũraga. Hata mimi nashangaa sana vile wanavyotangaza kwamba mtoto ametoroka, na alikuwa na maaskari chungu mzima, tena ile jela alimpelekwa. Nafikiria kutoka hapo mimi serikali yenyewe ijue vile alitoka. Mimi hapa sichamuona tena, hata sitaki nimuone. Kũũra kwa Wanjala gũgĩcũngĩrĩria hao matũũra-inĩ makĩria kĩharo-inĩ gĩkĩ kĩa Ngũnda Kamukunji, aikari makĩũria thirikari ĩhĩkahĩke harĩ gwethana na kũrĩa arĩ. O rĩrĩ maabitha atatũ kuma ceceni ya Jogoo Road marĩkĩtie kũnyitwo makĩgwetanio na kũũra gwake. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kisii, gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kamukunji, mũciĩ mũnene wa Nairobi, gĩtagwo Jenga Wambui.